Sanibonana ke sibingelele emakhaya kuyo yonke indawo emhlabeni wonke eKZN eDurban South Africa yonke ngaphandle kwase South Africa ngaphesheya kwezilwandle iBenico Multimedia sihlela nobaba udokotela uMzimbokhalimali uDlamini sithi nje ake sizwele noma sizibonele ngawethu ukuthi ke uDlamini uqhubeka kanjani umsebenzi kwenzakalani nje empilweni nalapha nesiza khona uzoka sichazela izinto eziningi kabanzi baba uDlamini ake sibingelele. Ngiyabingelela baba uDlamini futhi kuhlela uDlamini bodwa la. Ngiyabingelela baba uDlamini ubingelela udokotela uDlamini futhi uMzimbokhalimali odabuka kona ngoma nasophongolo endaweni yakoMbuzi nasendaweni yakwaShoba lapha dabuka khona uDlamini. Ngiyajabula ke namhlanje ukuthi ngibe la kuhlelweni lweBenico TV noma podcast okuyikhampani ke enkulu manje sinabalandeli abaningi kakhulu Abaningi 2 million 2 million ama viewers abalandeli. So ke nawe ke mbukele ukubukela njengamanje hamba uyongena mawufuna lo mbukiso ungene lapha kuyiBenico TV ithi Benico TV noma iBenico bani Benico MTV Benico MTV ebese ungena futhi na ku Dr. Dlamini uphinde ungene ku YouTube ku Dr. Dlamini Mzimbokhalimali ikhona njengamanje na ku TikTok ungene ku Dr. Dlamini Mzimbokhalimali uphinde futhi ungene ku Andy Mike Dlamini ku TikTok futhi uyakwazi ukuthi umthole uDlamini. Yebo siyabonga baba uDlamini. Into nje esingacela ukuyazi makusuka nje ekuzalweni kwakho uzalelwe kuyiphi indawo baba uDlamini? uDlamini lo ophambi kwenu njengamanje enimbukayo ubuzalelwe kwaNongoma endaweni yasehlabathini isigodi ngaphansi kwesilo samabandla umdlokombane evuka amadoda isilo samabandla indloko nephapha ekhanda ngamenza ndaba kalwelelo umuntu ememeza usengathi wakhalela ukuthi khule kajama chithekile lichithe kunale ndawo ethomalandi lesibindi ubutheleze ukhuthaza umuntu akandaba bemthuka bemncofu labethu uzolithini ngeke alibuse isakhothama ke isilo njengoba manje ke ihlalo sesiphinde labalela ilanga lalishonile kukhothama isilo sethu umdlokombane seliphinde labalela ke njengamanje sinesilo ke uMisuzulu kaZuluthini kaBhekuzulu sesikhona ke manje sikhona isilo esinaso so uDlamini udabuka lapho kube sesuka uDlamini endaweni yasehlabathini koMbuzi wafunda eNzondwane eprimary wayefunda eDomba nakwameyama wabe sesuka ke manje ezeThekwini kodwa ke njengamanje ngibased eThekwini kodwa umuzi kaBaba engwakhaya usesiphambanweni kwaNongoma nase White City ngase White City esigangeni lapha esasakhe khona kodwa sidabuka koMbuzi kwamqhakanyeki isigodi noma indawo elinye igama lakhona ithiwa kwamqhakanyeki. Ingoba usushila impela baba uDlamini dokotela wami bengifuna ukuchecka nje noma ukuthola ukuthi ke before ungene la ekwelapheni iziphi izinto ozenzile ungakangeni ekwelapheni impilo yakho nje beyenzani before ungene ekwelapheni? Kuningi umuntu akwenzile before ungene ekwelapheni ngalesikhathi ngisakhula ngiqale ngaba nokugula okuningi engibe nakho la bengigula khona esikoleni othisha nje undimande omizindimande othisha umthombeni othisha usibiya omemncwabe ababengifundisa omisikhumalo omisitshanga sebayazi from ngise-primary ukuthi ngangihlala ngigule kodwa ke kuvela ukuthi kuzoba nesiphiwo sikhona kimi from emabangeni aphansi ko standard ko second year ko standard 1 standard 2 standard 3 standard 4 standard 5 kangangokuba ngathi mangenza u standard 5 ngangibhala ngisuka lapha engangisukela khona lapha engangilashwa khona ngize ngifike ngibhale ngibuyele emuva kwaze kwafuneka ukuthi akwenziwe lo khamba okuthiwa isincengo ukuhamba olwenziwa uma ngabe ingane isencane noma umuntu engakakulungeli ukuthi usengamukela idlozi ebese kwenziwa ukhamba olubizwa ngokuthi isincengo lolu khamba ke liyashawa ke lolu khamba lishawe lubekelele lengane ukuthi nansi ingane ayikalungi ukuthi isingamukela idlozi siyacelela ngalolu khamba ukuthi nilinde ingane lwenziwa lolu khamba ngicabanga ngifunda u3 ngaludla kwathi base ngifunda uPho ngaphinde ngaludla
ngani manje ngifunda u5 ngalutho kodwa kwacaca ukuthi idlozi lifuna ukusebenza ngami kwaphoqa ukuthi ke alincengwe lehliswe lithotshiswe ukuthi alithobe ngoba mina ngisemncane ngithe mangifunda sengifunda impela sengiyako ko standard 9 standard 10 kwacaca ukuthi ke kunzima kakhulu end up ke ngenza umatric kuphoqa ukuthi angisuke ke manje ekhaya ngibuye ngize eThekwini ngoba yayingihlupha kakhulu ngisekhaya nakhona ngifike eThekwini ngifaka izintambo la ngifaka izintambo nje ubona manje ngifaka ubuhlali ngafaka isiphande ngifaka izintambo nala ekhanda kwaku 2001 sengiza la eThekwini ekubeni ngikade ngigula ngathatha umama kwaMpunguse enkunzane eduze kwaSigodlo kwakhangela amankengane wangithatha ngifaka ezibini bayazi ke abalapha kunezibe singangeni noma ubani esisabekayo kodwa ke esinenkosi yakhona kwaphoqa ukuthi angiyofaka kulesi zibi ukuze ngiphile ngaphiliswa yilokho kwase kuthiwa ke njengoba sengisindile lamanzi sekuyosebenzisa wona noma ngabe ngenzani kodwa basho futhi ukuthi ngihamba isikhathi ngibe umuntu lapha abantu ngomunye unyaka ngifunda u4 ngaqinga nemonto mawubuka lapha kuyabonakala la ngaqinga nemonto nala kuyabonakala nala ziningi nje ngalimala abanye abantu bashona uma ngabe sekufika izayoni zizokhuleka bathi abantu abasezayoni lo mntwana uzokhula siza abantu kukhulunywa ngento yango 90 something ngisafunda so ke ngokuya ke isikhulu isiphiwo ke sakhula ke noma sengila ngafika lapha ngasebenza eCrown Supermarket la edrobheni kwacaca ukuthi nakhona ngiyaphuma ngenxa ukugula ngaphuma ngayongena kwaNkonka security as isecurity so ke mawunesiphiwo onaso umbethe futhi amakhehla awufike emsebenzini uphathwe ngoba abantu abasuke bekuwe bafuna ukuthi wena phathe yabo so ke bhuti kwacaca ukuthi njengoba ngifika lapha security sengenza i-license ngikhumbulahle kwaku 2005 sengenza i-license ngahlala egate mhlawumbe amasonto amabili kwathiwa funeka usupervisor ngangena kwi-interview ngafike ngayishaya interview ngaphuma egate ngaba usupervisor ngamonitor abasebenzi kwaphela inyanga kwavela ipost yokuba uinspector ngangena kwi-interview ngayishaya leyo interview nganikwa imonto nganikwa ipetrol card kwahamba isikhathi kwaphela inyanga eziwu3 ngiwu-inspector kwathiwa sekufuneka usenior inspector out of 30 wabantu ngafike ngayishaya leyo position yokuba isenior inspector la emtateni sasesebenzela ikhampani okuthiwa uCommerce Security kwaqhubeka kwavela ipost yoku-act as u-operations manager sabizwa ngafika ishaya futhi leyo position then-ke from there ngase ngiyafunda ke ngenza i-course ye-arm response ngenza i-course ye-CIT yokugada imali ngenza ama-firearm wonke ngase ngenza i-course ye-private investigation yokuphenya ama-case uma kulahlekile nje la ekhampanini bese kubiza abasebenzi abasolakalayo bese siyabaphenya sibafaka imibuzo ngangena kuleyo course-ke ngenza yona kwacaca nakhona ukuthi hhayi ikhampani iphelelwa icontract ingakapheli icontract kwavela iposition yokuyosebenza egadeni imali ngayongena kwafidelity ngafika khona ngathola iposition yokuba supervisor ngangabe ngisaphuma nezimonto ngahlala phansi kwavela iposition yokuba kwa KPS ikhona inkampani yayilapha isebenzisana no-ATT no-CHAP no-First Alarm no-Alpha Alarm kwathiwa nayi position ngaya ngafike ngabhala ngayithola leyo position yokuba usupervisor ngaphuma khona ngazongena kwi-VIP lapho sasikade omama Zandile Gumedo omama uPhel Bhengu umama uMaphathabile Dlamini wayesewuminister ngaleso sikhathi so ke sihamba nabo ke kodwa thina sekuyi-private company sengiubanike lapho ke sengiyi-VIP protect kodwa nakhona futhi ngathola iposition yokuthi ngiphathe idlozi ke lathi idlozi ake sekwenela hamba ke manje uyosebenza ayingakoloza baba koloza bhuti baba sathe kwathi uselapho bafo sibalikhulu ngifuna ukuthi ngicheck la ngoba ezinye izinto ngokuzazi nami ngendlela yami kuya kube nomthelelo othize mhlawumbe ukhona nemndenini owayekade esebenza okwelapha noma ethandaza noma enza something olusondelene nalomsebenzi osukuwona njengamanje okwelapha kunjalo ufuzo liyadlulela uma ngabe ekhaya kushona umuntu owayephathwa isifo sokuwa funeke nazi ukuthi khona umunye ophathwa isifo sokuwa uma ngabe kushona umuntu la ekhaya owayethakatha luzophinde kube khona othakathayo
uma ngabe kushona umuntu la ekhaya wesigebengu kuzokhona so ufuzo umuntu uthi mayidlula emhlabeni njengoba esuke umuntu ephila ebese ethi mayise umoya engasaphila enyameni esephila emoyeni ebese yabuya ezobheka ukuthi ngizongena kubani la ekhaya ukhona ke umkhulu wasemondlo wayesebenza abantu bese kuzothi ukhokho wayesebenza abantu futhi naye ehlangothini lwakomalume ngoba isiphiwo sivela ngohlangothi lwakomalume kuze kufikelele lapha engikhona namhlanje. Siyabonga Dlamini ukuzwa lokho kodwa ke ngicabanga ukuthi nekhona enye insizwa eyake yabuza kwi-channel yami ibuza ukuthi uDlamini lona kade security dukuduku useyalapha. Ngiyacabanga ukuthi ke insizwa yakithi sokuphendulekile ke lo muntu uthi noma esemsebenzini enza imisebenzi yakamlungu kodwa isiphiwo sisuke sikhona ngaphakathi kwesinye isikhathi sihambe sesimkhiphe kamlungu simise la okuyofuneka ayokwenza khona lowo msebenzi kunjalo ngoba sechazile ke uDlamini udokotela la simbuza khona thina la kwaBenico o multimedia ake siqhubeke ke bakuDlamini ke so ke nakhona ke lapho ke ngaba ngathi ngihlale eMayville sengikuyi VIP ngathi ngilele nje ebusuku ngelinye lamalanga kwavele kwangena igebengu mayifika igebengu zathatha zashiya umbhede kuphela zathatha amasudu zathatha impahla isigubhu sikagesi esasisendlini zathatha yonke into kwasinda ngenhlahla ngase ngine firearm enginayo ngifihle endlela thizeni engibuka ukuthi babezwile abantu ukuthi lo muntu khona njengoba ehlala lapha khona isibhama naso bazama ukuthola sona but bahluleka ke bayithatha ilicense kodwa ke nganqaba futhi ukungena uvuma idlozi ngixabana nabantu bangithatha abantu bangifaka ehezemiya dam ngale kubangwa ini indaba yama position njalo emsebenzini bangifaka ehezemiya dam ukuthi ngaphuma kanjani ngabe ngilimele bengishayile kodwa ngangilimele ngaphuma lapho sengivuma ukuthi ngiyolivuma idlozi ngalivuma idlozi ibhama babeyithathile bekade bengishaza ecompany zatholakala ngaqala ke ngavuma idlozi ngathi ke bomkhulu nogogo ngiyavuma ke bangikhombisa ukuthi hayi ke sizokusa kumama wambuye kumama wakwancosha dele kwancalana ola ngikade ngisuka njalo kumama kwaMpungusi kwaNongoma okunye ngifuna ukukutshela abantu abayeke ukuyihambisa bona ekuthwaseni uma ngabe unabantu abadala bazoyifikela bona bayiveze kuwe khona umhamba engangathwasa kuye eMlazi ngifika ngo-2001 uma ngifika lo mama abantu abadala babefika kimi bangitshele bethi ngeke sikwazi thina ukuthi inkamba zethu ithintwe lo muntu ngoba lo muntu njengoba nikhuluma noba nilele nini akekho la uhambile usendodeni ngivele ngivuke ngiyohlala eminyango ngithi ekseni ngo-4 3 nangu yafika ubuye endodeni bethi abantu abadala nayo into esikutshelayo athi ufuna ukuthinta inkamba zami ngithi mama ungayithinta inkamba zami ngoba bathi abantu abadala wena athi usendo angeke ulungu ukuthinta ukhamba umuntu ke mayethwasa noma edle inkamba akalali nomuntu wesifazane akalali nomuntu wesilisa akufuneka adinwe uyazila uma ngabe ehlangana nabantu uyathoba uma ubuka izangoma mayihlangana nomuntu uyithoba uthola ukuthi umuntu usese esigabeni sokuthi afake ingubo ezibomvu agcobe ibomvu kuye ngokuya ke bese yaphothula ke ebese egeza ibomvu ebese ngena emcakweni ebese efaka ezimhlophe kuye ngokuya ke bese yakhishwa ke soyaphothula nakhona futhi kunedlokolo senkukhu kodwa ngelinye ilanga soyichaza ke leyo ukuthwasa ukuthi ibanga lokuthwasa lihamba lifikile kodwa solithola ithuba sichasa khona la kuyiBenico Multimedia TV solithola ithuba lokuthi sikuchaze konke lokho so ke emva kwalokho ke kwacaca ukuthi ke ufune ngihambe mina ngiyovuma idlozi ngaya kumama kwaMpungu sengisule mama waMpungu sengela eThekwini umama wafika wathi umama ayiwena unesiphiwo sokusebenza abantu and wena kunento efikayo kuyini lefikayo ngithi mina no kufika ukuthi emalini engizobe ngisebenza ungathi khona umuntu okhuluma emadlebeni uthi emalini engizobe ngisebenza angifake emzimbeni that is why lapha ke engaqala khona ukufaka imali njengoba ubona le imali yokubonga kwabantu yonke le akuyona imali eyami nje imali yokubonga kwabantu that is why ke lapho ke Dlamini engaqala khona ukuthi ke abantu mabebonga bese ngithatha leyo mali ngiyifaka emzimbeni njengoba uyibona ngavuma ke ngathi mina ngizolivuma wathi umama wamncalane angeke mina ngikuthwasisa and ngiyafisa futhi belaphi bendabuko nani ungathi umuntu uzomthwasisa abantu bakuba bangasekho akube yibona abazosho ukuthi umali ozokuthwasisa ngihlala eMayville koThulu ngathi ngilele ngaphupha ngiye endaweni yase high flat kule ndawo yase high flat ngibona umuzi
hayi ngivuke ekseni ngiyele emsebenzini mina ngiyosebenza abantu ngiyithulele ngithi ngilele ngivuke ekseni ngelila ngivale kamehlo ngitshela umuntu ayengidrivela ngaleso sikhathi mfowethu awungithathe sambeni sendaweni okuthiwa ise high flat ayifune le ndawo ise high flat ekufonini masifika khona amehla waboni ngwavule kancane ngithi jiya ngo left sambe singayitholi le ndawo ngihamba ngeBM iNUZ le ngiactor ngayo kumlast gangster sibuye size la ngithi ngilele bethi wena uzwa wena sithe thina hamba uye kwaGumede umama wakwamqado oshadele kwaGumede mawuhamba ngeswavala amehlo uzohamba kanje uzozofika ngihamba kanjalo nangempela ngafika mangifika umama usayibekile ukhamba inkambe embili ongicabanga kuba uyindiki nendawo bese kuba umluzi ngathi mama kuthiwa wathi nazi inkukhu sengiyibekile ingqoqa nezimpangelo seyibekile wathi lo mama njengamanje wena uthunyiwe kuthiwa woza la ekhaya uzosizakala emva kwalokho ke ngadla ke lezi inkamba ngaqala ke ngase ngithi mina ke sengiyathwasa ke ngadla lezi inkamba umama njalo oncalane lokho engitshelile ethi wena uzale wembethe kunengubo okumele uyembule abantu bafowethu mabembula ingubo ngiyacela beze kumuntu onolwazi ukuthi ingubo yembulwa kanjani umuntu angathi uyakwazi ukwembula ingubo akudlela imali yakho kuphela ingubo kunomcikilisho ethile eyembulwayo kunokhamba lwakhona ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi ngelindanga sixoxe futhi le ngubo ukuthi ingubo imbulwa kanjani hayibo mathi mangifika le bangenzela lezi nkamba kwaba zinkukhu ezimbili emhlophe kwaba inkukhu engqoqa kwaba inkukhu ebomvu lezi nkukhu zihamba zontathu ngaqala bathi thina sifuna uyohlala lapha sifuna thina ukuyifikela sikhulume na kunabantu abangayi ukuyothwasa kodwa okufika abantu bakubo babatshela ukuthi sifuna u1 no2 no3 sifuna kwenze kanje from there ke bhuti ke kwacaca ukuthi ke fanele manje ngihambe ke ngiyokwenza yonke imgomo ekhaya ngageza ibomvu ngangena komhlophe engubeni ezimhlophe from there inkomo mina engathwasa ngayo angithenganga ngemali yami bafika kimi bathi lalela uzokunika imali kuleyo nkomo leyo uzohamba uyithola fry head ngayithenga ifry head inkomo yokuphothula kwasuka izangoma ngaqasha ngase neveni VVTI sahamba sayabona ngoma afenga kwenza umsebenzi wami inkomo yabulawa yimi ngaphuza igazi layo ziyazi ke izangoma uthi ke umkhuba owenziwayo uthini ngaphuza igazi layo emva kwalokho ke into zami ke zabe seyilunga ngase ngisebenza kabantu ke futhi njengoba ngisebenza abantu ke namhlanje cha ngiyathokoza mina kudala ngikulandela noma ke ngisho isikhathi ngakabi nayo ivideo ingakashoot ngifuna ukufakazela le ndaba yemali esemzimbeni ngoba bakhona phela nezinye inyanga kwezinye indawo engiyangilalele ku YouTube zisho ukuthi ningadlala abantu baseThekwini bafaka ama fake ngayibonela mina ngelilanga emarket khona insizwa eyifikile izobonga iphethe u2000 rand ithi kunemali eyitholile nje ngenxa kaBaba Dlamini kunjalo yafika yazobonga wasuthi wena hayi akulandwe iziperedu yasibophela nje imali yayifaka nje babibona izinyaweni nje ibophela imali empela ifike necustom impela lalisizakele kaDlamini kunjalo ngifuna ukufakazela lokho kungabe ukuthi abantu bathi hayi ama fake lawa semzimbeni akuyona imali cha imali impela cha ngiyayizwa nami ngiyizwa futhi cha imali impela bese ngibuyela lana ke ngelilanga mhlawumbe kuyofuna ukuthi ngoba ubuyale kwaNongoma ngiye ngizwe kuthiwa mawela uthukela so sekuyisizulu sangempela ngaleso amazulu ngelilanga ukubachazela ngoba ngizwile ukukhuluma nangegama elithi inkukhu engqoqa kufanele ukuthi abantu ngelilanga bachaza bakhona abangazi ukuthi umbalo ongqoqa into enjani impangele inkukhu esuke namabala amnyama namhlophe amacificifi asuke impangele yabona ke abangapha kothukela ababengawazi lo mbala lokuthi umbala onjani ake ngibuze umunye umbuzo ke ngibuzile nje abalale beBhenye Multimedia kanye nabakadokotela uDlamini ku-channel yakhe uBaba Dlamini isikhathi esiningi ubonakala esemakethe noma ese-workshop esebenza ngoba phela ziyakhuluma nabanye odokotela la ngaphandle nathi siyabalalela futhi sibuke kodwa singakhomenti sifuna ukuthi njalo namhlanje sesinawe dokotela eduze kwethu yesibuze nje isigodlo sona sikhona osebenzela kusona ngaphandle ukubonakala emakethe nase workshop abantu abavele bangene epagini likadokotela uDlamini uDr Dlamini babuke nje umuzi bazobona isitezi ake sikhulume ngomuzi nje kuqala futhi njengoba
sisazoya esigodlweni bazovele babone ngento nje ngestage nje bethi babuka ngaphandle bafica imoto mhlawumbe nabo bangahluleka uyibala uthi ingane ebese ke kuba isigodlo ke sisezingeni ngacela ke mina ngekwe technology nangezinga esikulo manje ukuthi ngicela isigodlo sami sibe ne tiles phansi sibe no ceiling board noma kugesi ngawukhanyisa abawufuna ugesi asishaya ama aluminium sezingeni ngendlela ezima cha nesigodlo ngathwasa nje ngaqeda nginesigodlo esizingeni futhi ngisebenza nje abantu ngokusemthethweni nazi certificate registered permanent ngisho incwadi kadokotela uma ugula ngiyakwenzela anginayo inkinga ngisho encane nazi certificate hayi ukuthi thwe phela bakhona vele nje ububeka mfowethu ukuthi bakhona phela bavele bekhambise bevumbuka kulezi insuku khona nezigubhu lapha ikhona izilanda imali thiwe zilanda imali zilethe endlini xakeke ke mina uthi zilanda kanjani ngiyacabanga impela ngendlela osebenza ngayo lapha ngayo kodwa ke njengoba ngisho ukuthi ngiyekulandela ngasonke isikhathi andikade ngakulandela njengoba ngichaza nje ukuthi khona indoda yakhipha insebenzo ekade yona itholile ngenxa yemisebenzi yakho kodwa selokhu ngakulandela nje angazi ngibone ngempela uphethe isigubhu noma ukukhuluma ngaso ke isigubhu ukuthi ke fikani nizolanda isigubhu so 15,000 so 10,000 so 20,000 so bani awukuthi nje kufahla kancane le ndaba yegubhu ukuthi indaba wena ungabe nakho kusho ukuthi emsebenzini sokwenza ngaso sonke isikhathi zikhona nezigubhu nizofika nilanda izigubhu kumina lento yesigubhu Dlamini wenza kahle uyichaze ngoba abantu abaningi balimele basenkingeni ngenxa yezinto ezithinta izigubhu lento yesigubhu bahlonishwa ijulile ake ngimkhele phezulu nenibuka lo live lento yesigubhu ijulile musana ukugijima nithi nifuna izigubhu ngenifuna izigubhu one engifuna ukunitshela khona asikho isigubhu ongathi mawusilande kuDlamini noma usilande kiphi inyanga mayikhona ivele ongathi mawusilandile sisifakela endlini sesibeke la mayikhona ngayinika u30,000 noma u50,000 sesibeke la sikhiye la sikhiye eminyango sobabili ebese siyaphuma sithi emva kwenyanga kuzobe sekugcwele imali la endlini angadlalwa ngabantu ayikho leyo nto isigubhu ungathatha le container le Dlamini into ebalulekile umuthi osuku phakathi singathatha le container Dlamini le sifaka umuthi wokudonsa la kumuntu one crash kumuntu one business mhlambe le tavern kumuntu mhlambe one driving school kumuntu mhlambe one skole kumuntu mhlambe oyidayiselayo mhlambe oyidayisela ini into ebalulekile umuthi ophakathi wokudonsa ama customer ukuthi ama customer weza so manje wonke umuntu ukhuluma ngezigubhu zokudonsa abaningi laba bathi banenzela izigubhu abazazi ukuthi zenziwa kanjani ake ngikuchazele mbukele ekhaya wena ubuka lo live into ethinta isigubhu ijulile ngoba mangabe kwenziwe isigubhu kufanele ngeke ufike namhlanje nginika isigubhu namhlanje uhambe namhlanje kufanele mangizokwenzela isigubhu ngithathe le mithi engizoyifaka la kule container isigubhu yiswela noma igona kuthatha isela lisencane ebese liyavula lapha ikhisho lokho kuzindlamvu okuphakathi ebese kufakwa imithi ke la efakwayo thizeni ebese lesi sigubhu siyahamba siyethunini masiyethunini ngizela ukuthi njalo nilalele ukuthi why ngalokho ngene ezigubhini kakhulu ngoba into yesigubhu ijule kakhulu umuntu uma efuna ukuphakanyisela umsebenzi akafike kimi hlale phansi hayi umuntu ezongena lapha ethi ufuna isigubhu woza namhlanje isigubhu kusasa uyasithola usuyahamba kanti sesupermarket uzothenga isinkwa la isigubhu sifuna ukuthi mawunginika nasi isigubhu okay ufuna isigubhu uze hlale phansi ngutshela ubungozi baso basikhona ungabe ufuna sokuhlola ungabe sokuvika ungabe sofuna sokudonsa abantu ungabe sebusiness ziyahlukana ngithi esokuhlola esokuvika esebusiness esokuprofeta noma ngabe sani esesempi ukuthi kunabantu abakuhlaselayo mawusufikile hlale phansi ebese ngithatha le mithi mina ngizobe ngiyithakela lapha ngibala imithi ejulile lapha ngibala amafutha omhlakuva ngibala imbongi ngibala uju lenyosi ubone sibeka lapha nesiqhaqhambe sithi sijuluke sibe manzi sibe sithi into lapha ngibala imithi engathi mangilala engiyibala la mangabe senza esempi noma esokulwa ngibala odlula behlezi la lana ngibala inyengelezi la
lana ngibala imambe eminyama nehlaza lana ngibala izilwane zasebhubesi ngikhuluma ngezinto zokuthi uma ngabe umuntu ethu uyafika kuwafika khathali uma ngabe sifaka izinto zokudonsa lana sizohamba silande ilanda lana sohamba silande inkwazi inyoni lapha solanda izwa ngomoya zonke lezi zinto lezi izinto lezi okumele siyilande ngalesikhathi senza lesi sigubhu sengithatha ke lento lena emithi engiyifake la sengifaka imithi okuthiwa wovuka bonke sifaka lapha hayi ngoba ngimchazela isigubhu sakhiwa kanjani kodwa nginika iqhulu ukuthi abantu bakhiphize bagijimela igubhu kodwa uthi uzokunika isigubhu umuntu kodwa isicathulo sigqoka siyadabukisa nakho mina yasibona njani u7000 esicathulo ngisigqokile yabo nali washi likubuza indaba fanele mangithi ngizokunika into yenhlahla uyibone inhlahla phela kimi sengithatha lento ke bhuti sengiyethunini mawuthi ngizowakhela umuntu into enebusiness fanele ngiye kumuntu owayenebusiness mangizowakhela umuntu into yokuhlola fune ngiyethuneni lomuntu oyehlola mangizowakhela umuntu into yenhlahla fune ngiyethuneni lomuntu onenhlahla ngiyovusa lo yamuntu alethe lento ayikade isebenza yena so ngalesikhathi sithatha lesigubhu ke mangifika lapha phathi sinemfu ngichaze konke ngoba abantu la ngizobe sengibafundisa angithwasisi la nina nisafuna ukuthwasa hambanini yothwasa angithwasisi la ngiyaphasisa sesithatha ke sinemfu sithatha imali emhlophe sithatha inyama ebomvu noma isibindi noma inyama ebomvu sithatha ugoloko sesiyahamba siya kuleli thuni sife siyayibeka lezi zinto la ndoda yamadoda sibanibani okwasibanibani nangubani uzofuna isigubhu usifuna ukukuvusa la funa uvukeke la uyomsebenzela unethaveni njengoba nethaveni sokuvusa la nansi inyama esikunika yona na ugoloko esikunika yona mawukuthi awubhema nansi insangu nasi sinemfu nansi sicela ke manje la siyayishiya lezi zinto la ku nasi into esikupha zona uthi uyafika ethuneni lakini khona imali emhlophe khona inyama yenkukhu khona amathambo bese uyahamba ngalesikhathi uhamba kuzosuka izintuthwane zethuni zinyukele kule nyama ifike zidle lenyama sizothi sayidla lenyama sifike thina sithatha inyama sithatha ibhakede u5 liter noma u10 liter sithathe lenyama siyithele phakathi sithatha lezi ntuthwane eziyade zidla lo muntu sabuya zadla lenyama sifaka phakathi sesiyavala siyashiya futhi siyahamba siyabuya futhi senze njalo lento siyenza 3 days ngoba sifuna lenhlabathi lezi ntuthwane ezadla nomuntu sesifake labo vuka sesihamba makuthi ufune siya la kuphambana khona indlela sisisa kuphambana khona indlela makumele semfuleni sisisemfuleni sekuyisigubhu ke sesiyabuya ke sifake eminye imithi ke sesiyayitshela ke ndoda yamadoda uzodla ikhokhi ke makuthi umuntu uphuza ikhokhi ndoda yamadoda uzodla isiminofu ndoda yamadoda uzodla imbongi amafutha embongi noma umhlakuva noma ujule nyusi noma ushukela ke lusuka isigubhu sakho hlamlukile masidla ushukela ngoba ushukela into elethe inhlahla emnandi yonke into nomuntu oyikhulumayo isuke noshukela noma umuntu ekwenzela umuthi ofaka ushukela usuke kuvulele noma ujule nyusi sengasithatha ke isigubhu kusuyamnika ake ngikuchazeleke ngobungozi mawusithatha ke lesigubhu sewuvusa umuntu wamvusa umuntu okwesinye isibongo wamvusa wamletha la ekhaya uze kuthiwe ethi umuntu yazi mina mangila ekhaya ngiphupha ngilala nomuntu wesifazane noma ngilala nomuntu wesilisa ubungozi bobukhona ngezigubhu uma ngabe usulande isigubhu bangakuchazela ubungozi baso usuke usunemsamo emibili ke manje uthi uthulele nonkosikazi wakho noma unkosikazi wakho ulanda isigubhu uphuphe wona la nomuntu wesifazane kanti lo muntu angithi phela usevukile lo muntu uyaphila mawumthuma mawukhuluma naso siqanjwa negama usosiqamba igama sibanibani yavuka manje sihamba ulanda abantu ethaveni ethi umuntu ulele nje ezokuthi akayophuza kwaDlamini ebasethe ezokuthi sefikile lo muntu uthi vuka ethi uthi uyaziba avuke awadlula lonke amathaveni awungena kwaDlamini ethi mayifika lapha uphethe 10000 afika spende 10000 ngaleso sikhathi imali yabuya iza kuDlamini asuke everele masuke uthongathi ashiye bonke amathaveni angene eThekwini angawuboni kahle lo muntu uyamdonsa uthi vuka hamba mayefika lapha u100,000 afika spend 100,000 that is how uthola imali ngesigubhu leyo ukuthi isigubhu uzovela siphalaza imali ayikho leyo bengichaza isigubhu Dlamini no siyabonga mningi umsebenzi izinto esingayithola nolwazi olungatholwa abantu kodwa ke phela noma phela kungathwaswa la bunjalo angithwasisi kodwa ngiyacabanga ukuthi ngelilanga futhi sisazobe sithi singene kwi-channel sichazele ababukeli zonke izinto eziqondene nokwelapha na yonke into kodwa namhlanje ke ngokwesikhathi
ngiyafisa ukuthi ke singavali le channel njengamanje ungazange bachazela abantu wonke lama products ngibona ama products akho la fanele kubachazela abantu mhlambe nga1 ukuthi le yenzani le yenzani le yenzani inigama la lena ukuze abalandi ababukeli bakho bakwazi ukuthola ulwazi noma bafune ukuzoyithenga iproduct noma bakubiza uzobalethele iproduct la besuke behlala ngakhona kunjalo Dlamini ngaphambi kokuba ngiqhubeke bafowethu mina into engiyenzayo angeke ngithi ngiyathwalisa into engiyenzayo mina ngithwalisa umuntu noma ngiphakamisa umuntu ngenzuza mawufuna ukwazi ngenzuza musu ungibuza la ku Facebook woze ekhaya nginesigodlo mina ngine office nale office sikulo la eSangro House 317 la uthola khona iBenichem Multimedia TV la uthola khona udokotela uDlamini nama product onke 317 eSangro House so engikucelayo ke kuwe wena obuka la mawufuna ukuthi Dlamini ngifuna ungiphakamisela umsebenzi wami woza ngophakamisele ngenzuza ngikuphe ngusemfuleni into engenabo ubungozi engeke ibulale ngane zakho ngoba lezi zinto zokuthwala abafowethu zinobungozi engeke ibulale ngane zakho ngeke ufe umuntu woza hlale phansi ngikuchazela ukuthi senze u1 no2 no3 no4 kuvuleka izinto zakho ufike uma ngabe ke ngizokuthatha ngusemfuleni ngiqala ku 10000 ukuthi sambe semfuleni nawe ngiyokulungisela izinto zakho siqala ku 10000 kuyaphezulu uma ngiwulungisela umsebenzi size sifikele even ku 200,000 kuya ngokuthi wena unani yini onayo athina ama plan akho ezintweni zakho zime kanjani kodwa nje mawufika hlala phansi ngiqala ku 10000 ungaboni Dlamini esenemali uboni Dlamini echintshe imonto egibela imonto vele ngiyigibela ayikho into engathi ngiyiswele ngabe ngidlalela ngama mangathi ngixakekile wena okwakho fone ku 072 77 46 107 ngithi ngibize singakaqedi kodwa nje fona ku 072 77 46 107 sengizongena ke kuma product Dlamini nanka ama product ami ake ngiqale la qale ngalawa u2 amakhulu lawa bese kuba sibafezele nababukeli lapha nabaka Benichem Multimedia lana sikhuluma ngembiza ebizwa ngokuthi umnabise igama layo leni iqondene nekamera le shaya ikamera le umama mbambe awuthule ukuthi du ngikhulume kakhulu oba nengane ziyabuka la ku TV kodwa leni iqondene nekamera igama layo umnabise yaqanjwa ngabantu ukuthi umnabise ayihambi yodwa ihamba nanayi le 2 yipin code le bazokushaba yaziyo yipin code le uyiphuza nalembiza le kufake phakathi kokubili ebese ukuphuza bese uya kumuntu wakho bese kuthi le inamathela sibambelelo lesi mawufuna ikhombo yakhona woza ufone 072 7746 107 uzothola ukuthi kwenzakala nansi eyekamera le encane le encane le sibuye size empilweni nansi empilo kumuntu othi Dlamini ngiyakhula ngiphethwe ama ulcer baze bayiqamba igama bathi umathatha kanye izifo umuntu othi Dlamini ngiphethwe ama ulcer phethwe isinye phethwe izinso phethwe ushukela nginenkinga ye discharge nginenkinga yilonda nginenkinga umzimba omubi nginenkinga yokuthi angidli unenkinga ngaphakathi noma isikhumba sakho thatha la imbiza uyiphuza uphuza amanzi kakhulu izokuchamisa ke mawuyiphuza iya cleaner lembiza le strong iya cleaner strong uyiphuze bese uphuza amanzi sibuye mfowethu size la kumuntu othi faith water le kumuntu othi Dlamini mina ngifuna amanzi nanka amanzi kaDlamini lapha uyaphuza uyaquma uyaphalaza uyageza ifaith water le eclean ngendlela esimanga kumuntu othi Dlamini mina ngeke ngikhulekela abantu ngisebenzisela amanzi kuphela ngeke ngihlangane nomuntu megula but ephethe amanzi khulekela amanzi aphile uDlamini ke njengoba nimbona esiza abantu unesiphiwo sokulapha unesiphiwo sokusiza abantu I am a founder yebandla leZion iamazing power of God I am a founder yalo nanka amanzi kaDlamini abusisiwe uyakhulekela kuphela uhamba uphile uyobuya uzothi Dlamini ngiyakuvuma ngaphansi kwezinto zokuklina njalo kuze kuba khona nansi insipho
insipho lena eqondene nogazi nokuthandeka isusa amabala isusa induna yakho ugazi lensipho uyayigeza ucobulale nayo uvuke ekseni igeza clean isikhumba ubone isikhumba sami sinjena nje lensipho ngiyayigcoba nginale na ngivuke ekseni ngiyigeza uklineke isikhumba sami ngibe nje yakho ugazi ufuna umsebenzi ufuna ukuthandeka nayo lensipho ngibuye ngize la kwi-bath salt i-bath salt yala ekhaya nansi le bath salt le isiza kakhulu ekuthini mawugquma ngayo uyagquma ngayo ufaka impepho mawunayo amawele ube nenkondlwane ube nalezulu lekuthiwa ezangoma lempepho yontathu noma unale u2 ayinankinga uthathe lempepho ufake phansi kathi ugquma ufake nempepho lana ivula le balisot ivula ngisho idalwa zakini zikhulume nawe mangaba ukuthi awusaphuphi uphupha abantu bakini bafike bakhulume nawe nansi balisalt sibuye size la umuntu othi Dlamini imali ayihlali kuyenzeka ke imali ingahlali ngenxa yokuthi ubudedengu kuyenzeka imali ingahlali ngenxa yokuthi usetshenziswe kuyenzeka imali ingahlali ngenxa yenkinga zakho and okunye ngifuna ukubalula ukulala nomuntu umuntu olala naye unomthelelo empumelelweni yakho ukuthi uphumelele futhi unomthelelo ukuthi ungaphumeleli ngoba mangilala nentombazane mina kanti mina ngingumbulali ngiyabulala automatically umoya okimi uyathelela intombazane that's why umuntu mangabe yisoka imosti into zakhe zingalungi ngoba omunye ulana na wonke amantombazane akhipha izizi nasholela amadoda kubuye kwamabhadi ethi mbokuyi zithi ihamba kahle into zakho ulana nentombazane kanti inezinto ezingcolile ezenzayo ingakutsheli wena uyithole nawe into zakho seyibheda ingobulale nomuntu ovela igazi lakhe lingalungile even umuntu onesibongo esingaqondile mawulala naye wena isibongo sakhe singaqondile into zakhe ivele ibheda automatically nawe zakhe izobheda ngoba umuntu oza kuwe uyakuthelela kunomuntu futhi ohamba kahle ngakashadi into zakhe zibe right anela ngashada kuvele kubhede yonke into ushade nomuntu ovela into zakhe zibhede esemali lisi uyaqhuma uyageza ukhulume ngemali ucela imali sidlule kancane ke nje lapho sibalikhulu dokotela ngizwile impela kodwa kufanele ukuthi kube khona la sidlula khona kancane ngizwile ukukhuluma ukuthi umuntu wesilisa emelale nomuntu wesifazane okhipha isisu okusho ukuthi ubulele uba namasho izinto zakhe ezingalungi kanti ke kuyenzeka phela nomuntu wesifazane ongakaze enze lutho lumbi ongakaze akhiphe isisu okuclean alale nomuntu wesilisa kanti lo muntu wesilisa walala nomuntu wesifazane okhiphile kanti kuhamba kanjani kuyenzeka mhlambe lokuthi lo wesilisa abuye nalezi zinto zamabhadi azilethe kulo wesifazane kunjalo kuyenzeka ngoba ngalesikhathi ulala nomuntu wena uba uyena yena abe wena ngalesikhathi ulala naye uhambile wahamba wayala uya khona kanti umuntu uclean usubuya nalemoya oyithole lapha engcolile wena wesilisa yahlala kuegazini esikhathi ulala nalomuntu wakho clean automatically usuyamthelela naye cha ngifuna sidlule lapha bangathi abantu besifazane bacindezeleka bengikhuluma ngesemali bese kuba inansi intambo yezitha bayayazi abaningi mawungena ephejini lami nje uyibuka uzobona na intambo kaDlamini yezitha mawunezitha ufuna inhlahla le ntambo iyakusiza kakhulu e10 iphinde kusize enhlahleni le ntambo ke yona ke u500 mawuyifuna iyona ngicela ukisho bafowethu nje la ngicela ukisho u500 umuntu mangabe efuna ukungibona ekhaya bafowethu uqala ukuphatha from ku1000 kuyaphezulu kuya ngokuthi yini osukuyifuna mangihlola mina u500 ukuconsulta kwami u500 le ntambo ke leni iyakuvikela ithini isiyangivikela mina kanti imoto yami bengithumelela ngesilwane ngishawa imoto ihluleke namanje ngiyaphila iLexus yami engisanda kuyithenga lemhlo iIS350 yaphela nya kodwa ngasinda iFortuner yaphela nya ngasinda ngo2018 bangidubula ngentambo ezo52 kuyiMercedes kodwa yaphela nya Mzimbokho kodwa ngidubulekanga ile ntambo le angisho ukuthi ngiyayitusa ngoba kuyami kodwa mawunezitha thatha le ntambo le 500 kuphela uyobuya ungixoxela sibuye Dlamini size la kumuntu olalwa isilwane ophupha kabi kuyahambisana ke lokhu kokubili umuntu olalwa isilwane ophupha kabi ocindezelekayo let's say leyo u2 iyahambisana intambo yezitha isosho semoya emibi mawukuthola lokubili uma unamandla ukuthole kokubili uyobuya uzongibona sibuye Dlamini size la esiwashweni senhlahla isosho senhlahla ke lesi umavula kuvaliwe lo sebaze basho njalo abantu bathi umavula kuvaliwe lo
iswasho senhlahla lesi sosamathunzi ufake emanzini ufake imali emhlophe uyogeza ngaphandle ufake ubisi ukhulume mawunoju luthi kancane uju kulolu bisi nale nyongo yenkukhu negazi endishini uyogeza ngaphandle ufake imali emhlophe uthi ngithi la bonke abantu abenze okubi kimi namhlanje ngiyakuthenga ngale mali kunale mali noma ngabe inhloboni yomuthi eyasebenza kimi eyahamba yayothenga umuthi namhlanje leyo muthi ngiyawuthenga ngale mali ngithenga ngabe bikho umuthi ozosebenza into embi kimi ebese uyaqhuma la uyaphalaza uyageza umavula kuvaliwe bawuxoxela abasazi ungene ku Dr. Dlamini ubuka uYouTube wami uyosho ukuthi ngiyakuvuma Dlamini sengivala nansi lotion nansi perfume yabesilisa yabesifazana la ngiphethe ilotion yogazi simonyo lotion ukuthandeka mawufuna ukuthandeka ume phambi kwabantu bakuthande nansi lotion kaDlamini eyogazi yokuthandeka kuvuleka into zakho la ngiphethe perfume yabantu abathi Dlamini sifuna ukuya kuma interview eyabesifazane yabesilisa nansi perfume uyafaka nje mawuhamba uyala uyakhona ubuye ngixoxele i300 rand okunye ngiyakusho amaprice okunye ngikusho sengivala umuthi okuye kutshwala lo umuthi okuye kutshwala lo 2000 umuntu othi Dlamini ufuna ukuye kutshwala nje nanko umuthi okuye kutshwala nje lo yini okuye kutshwala cha ukhona amadoda esihleli nawo la yavungama kancane cha Dlamini ngiyabonga mfowethu ukuthi namhlanje usivakashele la ekhaya sizoxoxa kuningi futhi sisazoxoxa nakuba omaskandi nabantu abafisa ukwenza ama interview iBenico Multimedia ikhona available ise 317 Sangro House lapha etholakala khona sondela nje impela uze uzokwazi ukuthi kwenzakalani ufuna ukushutha umshado ufuna ukwenzelwani woza njengoba bekhona namhlanje nami ngibakhokhela njengoba bekhona la kunemali yabakhokhelwa yona bese bayeza ngoba yonke into imali ama-camera shooter ngawo njengoba ubona nje sibahle kangaka ibona kukhona ukodwa kusalile mhlambe ngoba kufuneka yonke imkhakha seshiyele ngaphandle kunabantu lana abasekhundleni amakhansela imeya abafundisi amabhishopi kuyafuneka ukuthi phela nawo njengoba besekhundleni bahlonipheke noma bathi bekhuluma izinto noma benza izinto zenzeke ngendlela efanele ngabe ikhona into basiza ngayo dokotela kuleso simo esinjalo ngibasiza kakhulu and bayafika ukuthi phela angiyena mina umuntu othi mangabe efikele umuntu osuke lelo zinga ngihambe ngimemeza ngithi labo bantu abafika isikhathi esiningi kusebusuku bengalokhu bebona ngabantu bayafika kakhulu futhi kimi phela mangabe ukuthi uzofika ngimhlelele ukuthi akafike engabe lokho ebona ngabantu mayifuna ukuze mina uyeza kodwa ngifune bafike ebusuku ukuze umuntu imfihlo zakhe kube izimfihlo zakhe kodwa ngiyabasiza kakhulu noma ubufuna isikhundla emsebenzini noma ubufuna ukuba ikhansela ufuna ukuba imeya ufuna ukuba yini lento ufuna amabhizinisi ufuna kuvuleka izinto zakho cha uze kimi ungasabi kube kuthiwa ngilenhlobo ethanda ukuvela bengamala mina kuthuka abantu ukuthi hayibo ubani uhamba kubuwe ubani uhamba ku yes kunjalo yebo kusho ukuthi ke kodwa ke noma lo mbuzo mhlawumbe okhwadi kancane ngoba mhlawumbe uzobathunaza abanye kukhona lesimo sokuthi mabefika abantu abakanjalo isikakhulukazi labantu abakholwayo ngoba kunabantu abaningi abakholwayo abathi bona abasahlabi abenza ukuthi ngiyacabanga ukuthi isikhathi bafika kuwena ubahlolele mhlambe uma sekudinga ukuthi ubatshela kufanele bahlabe bayabavumelana nokuthi bahlabe bayafika abantu abakholwayo Dlamini bayafika impela abantu abakholwayo ukuthi abaningi bayisebenzisa izinto zesiZulu ukuthi abasho uma ngabeke ukuthi kuphoqa ukuthi ufuneka ahlabe uyahlaba kodwa kube imfihlo yakho nawe njengoba ngudokotela nje kuba imfihlo yami naye kuba into yethu ukuthi wenze 1 no 2 no 3 kube into econfidential yakhe uthola ukuthi nje khona omunye uthola ukuthi umfundisi ufuneke semfuleni sitholakala imvu sambe semfuleni sifika imvu lapha sinqume imvu sihlabele la emahlombe egaqile sinqume ukuthi nosiko lwakhona lapho sosemphakamise ukuthi ibandla alithi ligcwale bese leyo mvu leyo iyashiswa kuthathwa amathi idliwe inyama kuthola amathamba ashiswa amathamba bese kuba nomlotha kubantu bayazi abantu ukuthi ibandla lakhiwa kanjani ngengene ke details kodwa khona kusebenza amathamba emvu uma ubone kunomlotha thizeni osukukhona ukuthi noma kufika imali kuthiwe la emlothini
Yeah. Hayi asibonge dokotela siyazi ukuthi leyo kade sigcina ukukhuluma manje kuyizinto ezizimfihlo kubantu abathize asisho ukuthi abantu abanjalo benza njalo kodwa ke kuyenzeka kube khona izinto ezifika kuleso simo esinjengalezo basizakale nabo izimfihlo zabo ke lezo ke singeke sazidalula nodokotela ngeke azidalula ukuthi ubani kweza mina ngamenzela u1 no2 no3 izimfihlo nje lezi zinto zasezweni ngoba mawuyindoda noma umnikazi womuzi kufanele kube khona ezinye izinto ezimfihlo nje zakho empilweni ezingavele zinekelwa lonke ilizwe kunjalo sibonga kakhulu ke kwabakabheniko multimedia ukusibukela kakhulu kule TV esikuyona njengamanje okuningi mhlambe sizazobe sihlale phansi nodokotela sichazele kona siyazi ukuthi kuzoba nemibuzo eminingi nama comment kulawo ama comment nemibuzo sizophinde sihlele futhi ukuthi sikwazi ukuthi sihlale phansi nodokotela siphindule leyo mbuzo si-comment nakuleyo ama comment enisuke niwavesile noma niwalethele kuthina kwi-channel yethu ngithi ke asibonge kakhulu kudokotela wethu Dlamini njengoba eseshilo ke nje inamba zethu nizoyibona la ngaphansi escreenini engayisho nje ile 067 983 0910 iBheniko TV 067 983 0910 leyo ke inamba yaka Bheniko Multimedia or Bheniko MTV engasithola kuyona nemibuzo eningase nibuze singakwazi ukuthi sixhumane noBabdlamini udokotela aphinde futhi ke nikhulume naye ngalohlelo njengoba sikulolu hlelo namhlanje ngithi ke asibonge kakhulu kusibonga nodokotela usinikeza lesi sikhathi sakhe njengamanje isikhathi sesihambe kakhulu sekuhlule eminyango siyavalelisa kahle kakhulu kuba kaBheniko nisale kahle siyabonga kakhulu 072 7746107 inamba kaDokotela Dlamini ioffice lakhe liseSangro House eGoli ke bafowethu niyazi nani mangifikile kuvaleka imigwaqo ngiyeze eGoli bafowethu ngizonazisa nihlale ephejini kuDr Dlamini bese kuthi ke ku TikTok ngikhona ku-Andy Mike Dlamini noma ke nginenkingana yokuthi sewugcwele abantu baningi kakhulu seningamuvela ephejini lami uDr Dlamini Mzimbokhalimali Dr Dlamini Mzimbokhalimali ku TikTok ebese kuba ukuthi email ke kunabantu abathanda ukubhala ama-email andy.dlamini03@gmail.com bese kuba ukuthi ioffice lethu liseSangro House 317 la khona iBheniko MTV phinde kube khona uDr Dlamini enizothola khona intokazi lapha nekhona uqhawekazi yakwamkhwanaza kuyiyona edila nama product mangabe ufuna ukungibona ukukhuluma nami noma ngize eGoli noma ngiyaphi booka i-appointment ngoba ngisebenza nge-appointment angikwazi ukuvele ngithi sengiyakuthatha ngiyaconsulta nawe ungabhukanga i-appointment booka ku-072 7746107 ngiyabonga inkosi inibusise ya ngibese sivalelisile kodwa ke kukhona okuncane ngicabanga ukuthi kusalile ngiyazi njengoba sikaBheniko Multimedia sibukela abantu abakude kakhulu mhlambe eUK na kwezinye indawo ezikude kakhulu neAfrica noma neSouth Africa kungenzeka mhlambe ngelilanga ngoba ngiyengibone nabanye abalaphi bayakwenza ukuthi bahambe baye overseas mhlambe ko-UK olapha khona mangabe kunesicelo mhlambe sikanjalo bethi ke sisacela abaBdlamini ke ufike la nathi sidinga usizo lwakho kungenzeka ubavakashele uye ko-UK United States noma ko-London noma kuphi cha ngiyaya lapho ngiyaya okwamanje baya Korea ama product wabo ngiyakhumbula nje usho mfowethu ukuthi kunabantu base-UK ababengidinga abantu bayafona ngo-WhatsApp nango-WhatsApp befone nge-video call ku-WhatsApp bafone ba-WhatsApp kule number 072 bese ngiyabaposela ama-product noma ke uma ngiwaposa ama-product angiwaposa yi-liquid uma ngabe ngizomposela le mbiza le umuntu kuphoqa ukuthi angimnike yona ingamahlamvu ngoba into liquid ayingeni afike ngala iphekele na ngimtshele ukuthi uzofaka nani noma ngimfakele kwi-packaging yakhe ihambe izifika impela e-United Kingdom ngihlale bewaposa eLondon ngihlale ngiwaposa even e-India bakhona abantu bakithi abase-India even China kuyofika ama-China ngomunye unyaka la afika athenga ama-product ami ngicabanga ukuthi imali ayishiya 800,000 ezwile ngawanika ngathi afike lapha nathi yona ayoshaya amabhiliyoni ngoba
le mithi lena nje beyithathile kimi ayoyimixa nama herbs wow kunomuntu owasizakala waseChina wasizakala le mithi lo base befika then ngabanika neziwasho ngabatshethe zenzani so even le nsipho le uma uyibuka le nsipho le imixiwe lapha phakathi imixiwe le nsipho le imixiwe konke lokho kusuke kunemithi thizeni kunento zenhlahla eziphakathi even iperfume le perfume yala ekhaya isuke imixiwe so ke ngithatha izinto zesiZulu ngizithi kancane ngifake esilungwini zikhala hayi kuhle siyabonga kakhulu kuyezwakala ngiyabona uma ukhuluma neperfume leli khona umlandeli wakho noma umthengi waleli perfume uke wakhuluma ngalo wathi ne ali nje ukuthi liyakuwezunuke kahle ali ukuthi yena unuka kahle kuphela mayelinukele nomqashi wakho kuyenzeka phela kunikeza promotion ngoba liyangena li umuntu othize lithakiwe cha siyabonga baba Dlamini uma useleke wena oyisalela ngokwakho umuntu othanda ukuhlupheka vele uyayihlalela nje nokuhlupheka kwakhe kodwa uthanda ukuphumelela noma ephambili uyabonisana nabantu abanolwazi abazokwazi ukumdlulisela ekuphumeleleni noma empilweni engcono ngoba mawuphila kufanele ukuthi uzilungiselele ukuthi ene awube nempilo engcono empilweni yakho ungahlali nje ukuthi ene mina ngadalela ukuhlupheka akekho nje noyedwa umuntu uNkulunkulu athi mayimlethe emhlabeni amdalela ukuhlupheka kodwa kunezinto angazazi kufanele ukuthi ene aziphenye noma asifune kubantu abaziyo ukuze impumelelo yakhe ibe iye phambili siyabonga kakhulu udokotela isikhathi sakho nakho konke osositshele kona ngosuku namhlanje ngiyabonga kakhulu inkosi inibusise siyabonga